सध्या कशे तरी धरत मरत चालू आशिल्ल्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर आनीक एक लचाण. सरकारा संचालीत हो प्रकल्प खंय कायद्याक धरून चलना. गो गॅन फावंडेशन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आड हायकोर्टात गेल्यात. हे याचिकादारी NGO म्हणण्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्स योग्य लायसना नासतना चलता. घालून दिल्ल्यो कायदेशीर गजाली खंय पाळिना. याचिकादाराच्या म्हणण्या प्रमाण 22 जून 2016 हायकोर्टान स्पष्ट आदेश दिल्लो. अशें आसूनय गोवा मीट कॉम्प्लेक्साची अधिकारिणी नेम पाळिना. स्लॉटर हाऊस रुल्स आनी पर्यावरणा विशीं कायदो नेमांचे तरतुदी खुटयाळ्याक लावन मीट कॉम्प्लेक्साचो कारभार चल्ला. मारिल्ल्या जनावरांचे उरिल्ल्या अवयवांचे शास्त्रीय पद्दतीन विलो लायनात. कारभार बेकायदेशीर. उसगांवां प्रकल्पाच्या वाठारात घाणी. एग्रीकल्चर अँड प्रोसेस फूड प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या स्टँडर्डाच्या नावान जनावरांची क्रूर कत्तल. Despite directions issued by the Honorable High Court, at least on 2 occasions, the meat complex has been functioning without the required permissions and also without compliance of all the statutory framework which otherwise holds the field. So, especially also the license under the Factories Act. So also the consent to operate by the Pollution Control Board also has expired. Despite which, as on date, the meat complex carries on its function, which is completely bad in law. प्राणी अत्याचाराविशीं सुप्रीम कोर्टाचो आदेशूय खंय खुटयाळ्याक. कोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान रिपोर्ट रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या केंद्रीय समितीक धाडूंक जाय. मात कॉम्प्लेक्साचो खंय केंद्रीय समितीक रिपोर्टूच वचना. हायकोर्टान केंद्रीय समितीकूय नोटीस धाडल्या. In terms of directions issued by the Supreme Court, a state committee for slaughterhouses is directed to be constituted in all states, which is otherwise supposed to report to the Central Committee of Slaughterhouses, which is under the Ministry of Environment and Forest. The state committee is otherwise bound by those directions to submit biannual reports to the Central Committee. So to ensure that the statutory compliances have been not only made, but also that these compliances have been reported to the central government, we have implemented the central government today so as to ensure that these reports were in fact sent by the state level committee. नोटिशींक 2-3 सप्तकात जापो येतल्यो अशें धरून कोर्टान केस 2 जुलयाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.